banza wumva aka kantu witonze, banza wumva aka kantu. Madame brigade kusema mbele unasema malonete ngai kumanda mpaka na zaidi bozo wale wala kumanda la bona na fasa Ngira ngo umaze kumva urusaku rw'amasansu yazindutse muri Rubaya kuri uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire ko ikosa mama 23 yakoze ryo kwikurikiza MONUSCO muri Rubaya niryo ryatumye bamwe mu bayobozi babo bahaburira ubuzima kugeza kuri uyu mwanya, kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabiri gukoresha ibishoboka byose ko ifite abari kuyihereza amakuru bizewe kandi baturutse mu muryango wa MONUSCO na UCGRR iyobowe na Kiseketi. Felix Kiseketi akaba yaraharaniye ko yohereza abangaba bose muri kano gace ka Bukavu kugira ngo yizere neza kazajya abona amakuru yuzuye y'aho abayobozi ba mama 23 bari kwerekana. Ngira ngo amaze kumva ayo masansu uburyo biteye ubwoba, tugiye kugaruka by'umwihariko ku ikosa mama 23 yakoze ryaganishije ku rupfu rw'abayobozi bayo benshi bakomeye nubwo bagize amahirwe Generali Makenga akarurokoka. Urareba handitse subscribe wakande kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ubundi aya makosa yose yatangiye ku itariki 18 z'uku kwezi kwa kabiri turimo. Ngira ngo muribuka ko ariho MONUSCO yari kuza gutangira kugenzura agahenge, ariko kandi Felix Kiseketi yasabye ko kugira ngo MONUSCO yemererwe kuza mu kugenzura agahenge ko muri Uvira ko bagomba kuzana na bamwe mu bayobozi n'abasirikare ba UCGRR. Numva UCGRR iyobowe na Felix Kiseketi, kandi UCGRR ni umuryango w'ibihugu bigizwe ni umuryango w'ibihugu bifite nyine ibiyaga birebire, ubwo ni Great Lake Region Country babishyize hamwe. Uyu muryango rero uyobowe na Felix Kiseketi. Impamvu Kiseketi rero yahanganiye ko bagomba kohereza bamwe mu basirikare bayo bakazana na MONUSCO muri kano gace ka Bukavu, bari bazi neza, yarazi neza ibyo agiye gutega mama 23. Turaza kugaruka kuri kiriya gitero cyagabwe by'umwihariko cyagabwe hifashishije ikoranabuhanga igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kimaze iminsi mikeya kiguriye muri leta ya Israel. Iri koranabuhanga niryo ryifashishijwe by'umwihariko mu kugaba ibitero byo muri Rubaya byahitanye abayobozi ba mama 23 bikarangira na Colonel Wiringoma ahaburiye ubuzima. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Turagaruka ku matangazo yashyizwe hanze, turaza no kugaruka ku ijambo umugore wa Wiringoma yagarutseho by'umwihariko avuga ko umugabo we yishwe, ariko kandi ko ari intwari igiye kugeza kuri ubu ngo bakaba bari bamaze kugirana abana 3. Video yabanje hasi nibyo nagarutseho, ariko kandi turaza kongera tubicemo turi kurangiza, ariko ndagira ngo uranditse subscribe wakore kugira ngo tutubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ikosa rya mbere rero mama 23 yakoze nkuko nabikubwiye ni ukwemerera UCGRR ikazana n'abasirikare ba MONUSCO n'abayobozi bayo bari baje kugenzura agahenge ko muri Uvira. Aba bose baje bururukira kuri Bukavu, muri Bukavu nyine ku kibuga cy'indege niho bururukiye. Ikindi kandi ubwo bahageraga batangiye nyine kuba bari kumwe n'abayobozi ba mama 23, batangira kureba imikoranire yabo, uburyo ibintu byo byose babihujahuje, birangira mama 23 ku itariki 23 ubwo yapangaga kwerekeza mu gace ka Rubaya hari havutse ikibazo, bagiye guhumuriza abaturage baho ndetse no kubabwira ko ibyabaye ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gutegura byo kuba iri buhatake umutekano waho ukabura, ibi ngibi bishobora kuba biri buze guhagarikwa gatanu ku kandi. Ariko kandi bakoze ikosa ryo kwemerera abayobozi ba MONUSCO bari baje ngo nyine bagiye kubatembeza muri ibyo birombe bya Rubaya bahabereke, ndetse birangiza bajyanye n'abo basirikare ndetse n'abakozi ba UCGRR. Ndagira ngo wibuke neza ko UCGRR ni umuryango w'ibihugu bigizwe n'ibiyaga bigari uyobowe na Perezida Kiseketi, kandi abari bajemo benshi n'abari baturutse i Kinshasa. Kuza rero mama 23 ikemera ko igiye gutembereza aba bayobozi bose, ikajya kubatembereza nyine muri kara gace ka Rubaya, cyane ko yarigiye no kwakoresha inama. Byarangiye abayobozi hafi ya bose ba mama 23 bamanutse, harimo Colonel Wiringoma, General Makenga, harimo n'abandi benshi mugiye muzi bagiye bakomeye, abavugizi ba gisirikare, abashinzwe ibikorwa bya diplomasi, bose bari bamanutse berekeza muri kara gace ka Rubaya.
Ibi ngibi rero nabyo byaje gutuma ku isaha y'isaa 9 z'amanywa ku itariki 24 ku isaa 9 z'amanywa Koloneli Wiringoma yakiriye telefone imubwira ko hari igitero FARDC yamaze gutegura ikiri buze kuba cyagabwa ku birindiro byabo biri muri Rubaya. Ibi ngibi M23 yarabyumvishe bagira nyine ni ibintu bisanzwe birongo kuko nubundi hari hamaze iminsi ibitero byinshi bigabwa n'igisirikare cya FARDC n'abambari bacyo, ubwo ndavuga Burundi Wazalendo na FDLR, ariko kandi ibi ngibi nyine bakabona nta kintu bitwaye cyane. Ariko ku isaha y'isaa 9 amakuru aturuka muri M23 n'amatangazo basohoye itangazo rivuga ati twakiriye telefone hari umuntu waduhamagaye atubwira ko hari igitero FARDC yamaze kugabwa. Ubwo nyine urumva ko kwakira iyo telefone ari umwe mu bantu nyine babahereza amakuru baba bakora mu gisirikare cya FARDC kandi bari hejuru cyane ku buryo nyine bamenya akantu kandi hakiri kare. Mu kumva ayo makuru rero byarangiye bavuze ati turabakoresheje inama birarangira babona nta kintu kibaye, ariko kandi bumaze kwira ku isaha ya nijoro barongeye bakira telefoni babwira ati mu kigo cyanyu cya gisirikare kiri muri Rubaya hari buze kugabwa igitero. Ibi ngibi bakimara kubyumva rero abasirikare ba M23 abakomeye bafashe umwanzuro w'uko bagomba kutarara mu kigo cya gisirikare, ariko kandi bakajya kurara mu nzu z'abaturage bahara hafi nyine muri Rubaya. Bakihagera rero nijoro n'ubundi bongeye kwakira indi telefone ababwira ati nyamara mwitonde cyane aho muri hose mwicunge muraza kugabwaho igitero. Ubwo tayari nyine abasirikare bari bamanukanye nabo ba MONUSCO UCGRR bari bamaze gutanga amakuru neza aho abayobozi ba M23 bari buze kujya kuba bari. Abayobozi ba M23 rero bafashe abayobozi ba MONUSCO n'abandi bose bari bazanye bo muri UCGRR babohereza mu kigo cyabo cya gisirikare kugira ngo yabarinde umutekano kiri hariya muri Rubaya. Bakimara kugeraho rero bo nk'abantu nyine bari bamaze kwakira amakuru ko ari bo nano bari no gushaka cyane, bafashe umwanzuro w'uko bagomba kwerekera bakava aho ngaho bakajya kuba bari mu nzu ziri hafi aho ngaho. Nibwo rero bagiye mu nzu ebyiri z'abaturage muri Rubaya, abariho bavuga ati reka bariho tuba tujya kuganirira kugira ngo buke dufate inzira twongere twigarukire Bukavu aho twari twaturutse. Ni kuko rero bagiye muri izo nzu ebyiri, amakuru ariko yamaze gutangwa neza yaho bari na korodoni. Ubwo nyine urumva byose tayari bari bamaze kuba babitanga, dore ikoranabuhanga rya bano bantu ntabwo riba risanzwe. Nibwo rero bagiye mu nzu bakora ibyo bakora ku isaha y'isaa 9 z'ijoro n'iminota 30. Ubundi ibisansu nibwo bagiye bumva ibisansu inkubiri y'indege y'intambara drone idasanzwe, ndetse bifashishije ikoranabuhanga bari baguriye muri gihugu cya Israel babifashijwemo n'abasirikare ba Angola ndetse n'abacancuro ba Eric Prince batanasanzwe ku rugamba cyane ku gihugu cya Tanzania za Amerika kibifashisha mu bikorwa bya gisirikare bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Byarangiye bagabweho igitero uwitwa Koloneli Wiringoma n'abasirikare 8 bose bari bari kumwe mu nzu bamucungiye umutekano, birangira bahise yuko bahasiga ubuzima. Gusa Imana yakinze ukuboko, bose ntibapfira gushira, birangira General Makenga aharokokeye, nubwo bavuga ko nyine yakomeretse cyane, ariyo makuru avuga ko yakomeretse cyane, ariko kugeza kuri ubu ngubu aracyahumeka umwuka w'abazima, ari guvurirwa mu bitaro bya hano Bukavu Hospital, nibyo biri kumwitaho, kandi kugeza kuri ubu ngubu amakuru ari gusohoka aravuga ko ameze neza. Bakimara rero kurasa gutyo, bwarakeye mu gitondo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigamba igitero, ubwo ndavuga igisirikare FARDC kigamba igitero, ariko nyuma y'iminota 15 ubwo butumwa bari bashyize hanze bahita babusiba. Ariko n'ubundi ikintu cyamaze kugera kuri internet n'ubundi kugikuro, nubwo cyaba kimaze amasegonda 10 kiba cyamaze kugera kure cyane, ufite abantu benshi bagukurikira. FARDC rero ari yigambye icyo gitero ivuga ko ariyo yakigabye, kandi ko n'ibindi biri buze gukomeza ariyo iri buze gukomeza kuba ibikurikirana. Ibi ngibi rero byaje gutuma M23 nayo isohora itangazo byihuta, ndetse byaje no gukurikirwa n'itangazo ryari ryanditswe na Wazalendo. Abazalendo nabo bari basohoye itangazo rivuga ko M23 bayikubisa hababaza, ikindi kandi biteguye no kuba bari buze gukomeza kuyihana kibisanzwe, ndetse n'igisirikare kinigamba intsinzi, bavuga ko kugeza kuri ubu ngubu umwe mu bagabo bahigwaga cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze amahano, ubu gutya bamaze gukurwa mu nzira rwose nta numwe uhasigaye. Ibi ngibi rero byatumye M23 ihita yukiza igasohora itangazo rivuga ati
ubu ngubu M23 twamaze kugabwaho ibitero biteye ubwoba pe, badukubise nijoro twagabweho ibitero biteye ubwoba, twagiye tubona ibisanzwe tutazi iyo biturutse, abakomeye aho bari tuboneye bagezeho, birangira Koloneli Wiringoma aburiyemo ubuzima, ndetse na Generali Makenga arakomereka cyane, bamwe no mu basirikare bari bamurinze yewe 3 muri bo bahaburira ubuzima. Ati ni igitero kitari cyoroshye, ni igitero cy'imbaraga, ni igitero cyahungabanyije umutekano wacu ndetse n'ubusugire bwa M23, ariko ati kugeza kuri ubu ngubu ibi ngibi byose biri kuba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amahanga ari kubirebera, nta muntu n'umwe wegeze uvuga ikintu na kimwe, ariko ubu ngubu twebwe nidutora intwaro, twegwira intwaro tugiye kwirwanaho, amahanga yose azahaguruka avuga ati murekera aho ngaho, mwebwe muri kurengera, nta bintu murimo, nta mpamvu yo kurwana, mugomba kwemera mugaca bugufi mukagenzurwa n'igihugu cyababyaye, muvuga ko nyine mushaka ubwigenge. M23 yasohoye itangazo ivuga ko nyine amahanga ari aho ngaho ari kurebera, ariko igihe cyabo nikigera cyo kwirwanaho ko amahanga adashobora no kuzegera anavugira AFC M23. Ati ako niko gahinda dufite ubu ngubu, gutya amahanga yamaze guhereza agaciro iby'igisirikare cya FARDC cyakoze, ariko twebwe nitugeraho kwirwanaho bose bazahaguruka bavuza induru ati ibi ngibi murimo ntabwo ari byo. Ikintu rero cyabaye akagambane gahambaye cyane, cyaje no kugaragaza ko ibi bintu byabaye n'amahanga ashobora kuba yarabizi, ubwo saa 9 y'ijoro iki gitero cyamaraga kugabwa, AFC M23 nta kintu yahise izanga itangaze, ariko kandi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagize ibyo buvuga, ikintu cyatangaje abantu kikanababaza M23 ndetse kikanatungura n'amahanga n'abantu bashyigikira M23, n'uburyo nyuma y'uko M23 itangaje igitero, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwe Donald Trump yahagurutse araza aravuga ngo njyewe intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutyo ubu ngubu narayihagaritse, nta kibazo na kimwe gihari, nta ntambara iri kuhaba, ahubwo ikibazo cyari gihari nyine kuko nagiye mpagarika izindi ntambara zose zo ku isi, zaba izo muri Palestina, izaba izo mu bindi bihugu hehe, zaba mwuka mubi hagati y'Ubuhinde na Pakistani, ndetse no mu bindi bihugu byose byagiye bigirana ibibazo, nagiye mpagarika izo ntambara zabo, ariko kugeza n'ubu ngubu ikibazo cyari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutyo ubu naragihagaritse, muri Kongo nta ntambara ihari, nta bantu bari gupfa, yewe nta n'ibibazo bikiri hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ibyo byavuzwe nyuma yaho Koloneli Nanga ndetse na Generali Makenga bari bamaze kuraswa biteye ubwoba, yewe umwe muri bagahita anahaburira ubuzima. Ibi ngibi byaje bitungura amahanga, yewe binatangira no kuvugwa ko bashobora kuba kino gitero nabo bari bakizi, cyane ko bafite n'umusirikare wabo w'umucancuro Eric Prince wazanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Kongo kugira ngo ajye agenzura niba ngo imisoro y'amabuye y'agaciro acukurwa muri Kongo ibasha kwishyurwa neza ngo agaruze n'ayanyerezwaga. Ibi ngibi rero bikaba biri kuvugwa ko hari aho bihuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ikintu gitangaje rero none tugiye kubanza ubundi turebere hamwe ngo ubundi uyu mugabo Wiringoma yari muntu ki, ubundi kugira ngo yitwe Mr Quickly byagenze ute, ariko wibuke neza ko twatangiye wumva urusaku rw'amasansu gutyo ubu ngubu mu gace ka Rubaya harageraniwe, amasansu ameze nabi, kiriya kirombe kuva M23 harasirwa abasirikare bakapfa, FARDC iri kuhagaba ibitero ku buryo buteye ubwoba, iri kuhataka buri kanya igerageza gusubiza inyuma ingabo za M23, kugeza kuri uyu mwanya mu duce twa Fizi abasirikare ba M23 bagiye bahaburira ubuzima ari benshi, kandi ikindi abenshi nabo bagiye basubizwa inyuma, bigaragara cyane ko ari uduce twinshi FARDC imaze kwigarurira. Kugeza kuri ubu ngubu rero M23 ntabwo irabasha kuba yakegurira intwaro ngo irwane, abasirikare bayo aho bari aho ngaho, cyane ko nyine kujya kurwana ntabwo bari kujya kurwana kubera abari mu nzu abafite nyine imirambo itarashyingurwa ikiri mu buruhukiro, baracyari gutegura uburyo bayishyinguramo, nibamara gushyingura ubundi aba basirikare uribaza ngo noneho M23 izagaruka ikora iki. Ubundi ubusanzwe tuzi ko uyu mutwe ufite igisirikare gihambaye
ufite abasirikare benshi bamaze kwinjiramo, kuba bafite abasirikare barenga ibihumbi 20 nta basirikare benshi cyane, mwene ibyo bisirikare uba usanga hari n'ibihugu byinshi bitabifite. Ngira ngo mu kwezi kwashize mu kwa mbere 2023 yatangiye kwinjiza abasirikare benshi, kugeza ubwo ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri bari bamaze kwinjiza abasirikare barenga ibihumbi 7 n'abasirikare 532 mu gisirikare cyabo. Ariko wakibaza ngo ubundi uyu mugabo Colonel Wiringoma ni muntu ki? Ubundi uyu muvugizi mu bya gisirikare wa 2023 witabye Imana kuri iyi tariki ya 24 mu rukerera ku isaha y'isa 9 n'igice, yavukiye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda mu gace ka Kinigi. Ubwo abazi uduce tw'u Rwanda muri Kinigi murahazi, cyangwa se ababa dukurikira ariho baherereye murahazi. Uyu mugabo avuka mu mwaka w'1974, ubwo niba uzi gukuramo neza urumva ko afite mu myaka hafi 52. Yavutse mu muryango w'abana 7, akaba umwana wa gatatu mu bana 7, ubwo nyine ni mu muryango w'abana 7. Ise yapfuye mu mwaka w'1986. Ubwo ise yapfaga ibintu byatangiye kuzamba mu rugo, nyina nta kazi yagiraga. Nyina yari umukozi wo mu rugo, yitaga ku rugo akita ku bana gusa, ariko kandi ise yakoraga muri leta y'igihugu cy'u Rwanda, ubwo yakoraga muri leta y'ubutegetsi bwa Habyarimana. Mu mwaka w'1986 bw'izuba ritabarasiye mu gitondo nyine, ubwo ngubwo nyine nibwo ise yitabye Imana. Kuri uwo munsi bw'izuba ntiryabarasiye, ariko kandi nyuma y'iminsi mike ise yitabye Imana, ibintu byarakomeye mu rugo iwabo, batangira kujya babura icyo barya. Birangira nyirarume wa Colonel Makenga, uyu nguyu Colonel Wiringoma, kubera kuvuga Makenga cyane n'ibintu byamubayeho yangiye umutwe, uyu nguyu Colonel Wiringoma byarangiye nyirarume amufasha akamujyana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mwana yajyanyweyo, ashyitseyo kwa ko yarakiri mutoya, nyirarume ahita amutangiza nyine nk'abandi bana bose kwiga amashuri y'incuke. Amashuri ye abanza yayize mu kigo cya Kiyebe, ni niho yaje kurangiriza aya mashuri. Iki kigo cyitwaga Kiyebe kiri ahantu hitwa Mbanza-Ngugu. Ahangaha nyine niho yize muri Mbanza-Ngugu. Ikindi kandi niho nyine muri Kiyebe ubwo yarangizaga primary, kwa ko harimo na segonderi, niho yaje gukomereza segonderi. Biza kurangira uyu mugabo yize segonderi nyine hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi mukiga gutyo, uyu mugabo yavugaga Icyongereza neza, yaje kwihugura neza. Ubwo yahungiraga mu gihugu cy'u Rwanda yiga Icyongereza, yewe naho yabaga ari wumvaga ko kuvuga Icyongereza nyine avugana n'abazungu ndetse n'abasirikare baturutse mu bindi bihugu, Icyongereza wumvaga ko ari ibintu bitamugora cyane. Uyu mugabo rero by'umwihariko yagize amahirwe, arashaka amazina y'umugore we ntabwo yagiye hanze kubera umutekano w'umuryango we, kuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo uri umuyobozi wo muri 2023 bakamenya amakuru y'umuryango wawe nawe uherereye, birangira bawugenzeho, yewe bikanarangira babonye amahirwe abenshi muri bo batabwa muri yombi, cyangwa se baba ari bo bavutse ubuzima bikarangira babukoze. Nk'ubu ngubu Colonel nanga umuryango we wose hafi ya wose urafunze, abenshi bahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihugu by'Ubwongereza. Mbega nyine umuryango we waratatanye cyane bitewe n'uko amakuru yawo yari ari hanze. Uyu mugabo yashakanye n'umugore umwe, kugeza kuri ubu ngubu bakaba bari bamaze kubyarana abana hafi 3 gusa. Ni abana 3 bari bafite, ariko kandi hagiye hagaragara amafoto menshi ari kumwe n'umugore we, bakunze kwambara n'imipira y'umutuku y'ikipe ya Manchester United, cyane ko uyu mugabo yari umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Manchester United yo mu gihugu cy'Ubwongereza, yewe n'umugore we bakaba bafanaga ikipe imwe. Ni amafoto yo make yagiye hanze. Mu kiganiro nakoze bwa mbere y'iki ngiki nayashyizeho, ufite umwanya wahita umanuka hasi mu zindi video nakoze nayo ukayireba, niyo yabanjirije iyi ngiyi. Uyu mugabo rero byaje kurangira mu mwaka wa 2021 ubundi aribwo atangiye kumenyekana biteye ubwoba, ndetse abantu benshi batangira kumukunda bitewe n'uburyo yibaniragamo neza n'abasirikare yafashe, mu gihe akabahereza inzira, akaboherezaho mu gihe bemeye gutaha. Ariko kandi ibi ngibi bikaba byaraje gutuma muri 2025 igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndavuga ubutegetsi bw'Kinshasa, buzamura amafaranga bari baramushyiriyeho ku muntu wamuzana cyangwa se ku muntu watangaza ko yamwishe, bukageza kuri miliyoni 10 z'idolari. Numva miliyoni 10, ayo mafaranga ubundi kuyumva nyine ni ukuyumva mibare, ariko ubundi mu Rwanda nyine abantu bafite ni make, ntakunda ajya kunda kuba mu gihugu cy'u Rwanda kubona umuntu wari wese uyafite.
Ibi ngibi rero byatumye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2021 dusubiye inyuma, uyu mugabo wundi Colonel Wiringoma nibwo yatangiye kwamamara ubwo yafataga abasirikare ba MONUSCO akabakura mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo bafataga Bukavu ku nshuro ya mbere, ariko nyuma y'igihe gitoya bakayikurwamo n'abasirikare ba FARDC kubera ko M23 yari itariyubaka. Icyo gihe yafashe abasirikare ba MONUSCO babakura mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babwira ko nta byo kuza gucunga amahoro bihari kuko n'ubundi igihugu cyabo nta mahoro na makeya akirangwamo, yewe nta n'amahoro na make bafitiye. Umugabo rero nibwo baje kwerekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye, ariko nyuma y'iminsi mike baza kubakubita basubiza inyuma bisubira muri Minembwe, abariho bagiye kuba bakambitse. Kuva icyo gihe muri 2021 uyu mugabo yatangiye kumenyekana bitewe n'uburyo bwo yafataga ingabo za SADC, yabicaje hasi ababwira ko bagomba kuzamura amaboko bakarahira ko nta muntu n'umwe udafite ahuriye n'ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugomba kuzongera kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanayo, kuko ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati ntawe bireba, nibyo abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo ntacyo babaza kwivangamo uko bwije nuko bukeye. Uyu mugabo rero kuzamura by'umwihariko no byaje kuba ibicika ubwo muri 2024 yafataga abasirikare ba SADC, hari mu kwezi kwa 12. Mu kwezi kwa 12 ubwo bafataga abasirikare ba SADC baza gufata bino bibuga by'indege bya Kavumu, bafata Bukavu, bafata na Goma, byaje kuba ibicika ubwo bari bazengurutse ikigo cya gisirikare cyari kirimo abasirikare ba SADC bakabasohoramo. Uyu mugabo noneho biba akarusho ubwo yafataga abacancuro b'abanyaburayi akababwira ko bagomba kwicara hasi, bamara kwicara hasi bakazamura amaboko bagasaba imbabazi abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahungabanyirije umutekano, ariko kandi ibi ngibi bikazanababera isomo na bagenzi babo ko nta muntu n'umwe ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitareba ugomba kuzongera kugaruka kubyivangamo, kuko ikibazo gihari ni icya leta ndetse n'abaturage bayo. Ibi byatumye abantu benshi noneho batangira kumwibazaho. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butangira gushyira amafaranga yo kugira ngo abamuhiga cyangwa se abamwanga biyongere bitewe n'iyo ngano y'amafaranga. Icyo gihe bamushyiriyeho agera kuri miliyoni 10 z'idolari ku muntu ari wese uzazana umutwe we. Miliyoni 10 z'idolari muntu wanjye, ayo mafaranga ntabaho ubundi mu gihugu cy'u Rwanda no muri Afurika abantu baba bayafite abarimbarwa, niba abandi bumva ngo nabaherwe nyine baramenetse. Aya mafaranga rero yaje gushyirwaho bitewe n'iki? Bitewe n'uko yasuzuguye abazungu, agasuzugura igihugu, yarangiza akanarenzaho akavuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ati ubutegetsi bw'Kinshasa ni ibigoryi, igihugu cyacu kiyobowe n'injiji, abantu bakiyoboye ntabwo begeze biga, ahubwo bose ni abari muri ra myanya kugira ngo bagomeze bagurisha igihugu cyacu amahanga, nta n'ibyiza yewe bakifuriza habe na gatoya. Ibi ngibi byatumye uyu mugabo noneho agenda, urwango bamwanga rurazamuka, abategetsi b'Kinshasa batangira kumubona nk'ikibyimba kizameneka kikanutsa igihugu, nibwo baje gushyiraho amafaranga rero agomba kuzamucisha umutwe, ariko kubera umutekano we n'uburyo aho yari aherereye abaturage bamukundaga birangira ibi ngibi batabigezeho. Ikindi kintu turi buze kugarukaho rero ni uburyo rero abasirikare ba UCGRR batanze amakuru ndetse na MONUSCO bari bizeye kugeza ubwo kuri ubu ngubu M23 yamaze gutangaza ko ibintu by'agahenge kari katangiye ku itariki 18 ikanga kwataka, ikanga kurwana, ariko igisirikare cya FARDC bakagomeza kuvuga ko ari ukuyobya uburare, kuyobya amahanga, bikarangira gitangiye kwataka ibirindiro bya M23. Yagomeje kuvuga ko ibi ngibi bishobora kuza gutuma M23 nayo ifata n'umwanzuro igasubira muri Uvira. Ahubwo ndagira ngo nkubwire ko kandi igihugu cya Angola kugeza kuri ubu ngubu cyamaze kohereza abasirikare barenga 100 bitwaje indege ebyiri z'intambara za Sukhoi zizajya zifashishwa nabo mu kugaba ibitero ku birindiro bya M23. Birasanzwe ko M23 ifata bimwe mu bikoresho by'igisirikare cya FARDC, ni ibintu dusanzwe tuzi, ariko kandi twiteguye ko mu minsi iri imbere intambara ishobora kuza kuvuka hagati ya FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa M23, ubwo ni igisirikare cya M23 bishobora kuza gufata indi ntera, kuko M23 ishobora kutaza kugomeza yicaye bitewe n'uko abasirikare bayo bari
bari kugomeza bahaburira ubuzima, ikindi kandi bakaba bari no kubafatirana bakiri ku kiriyo. Ni ibintu mama 23 yagiye itangaza cyane ibigarukaho, ariko kandi ukabona ko nta bwenge bwinshi bubirimo by'igisirikare cya FARDC kuba bagomeje kugaba ibitero ahantu hari abaturage benshi bari kwaburira ubuzima. 23 buri munsi iri gutanga imibare y'abantu babuze ubuzima kubera kugaba ibitero buhumyi, batitaye ngo ninduraha ese uwo bari guhangana nawe ari hehe, ugasanga nyine bari kurasa buhumyi, abaturage benshi bari kuhaburira ubuzima. Reka dukomeze dutange kondoleyanse, babwire ngo umugore wa Colonel Wiringoma gutyo ubu ngubu nyine yaje atangaza ko umugabo bamusigiye abana 3, ariko kandi mu mazina yakoresheje ntabwo yakoresheje account izakoresheje iz'umugabo. Ikindi kandi anatangaza ko kugeza kuri ubu ngubu nyine indwari yatabarutse cyane ko ngo kubona umuntu nkawe bizongera bizagorana. Icyo nababwira rero ku izina ryitwa Mr Quickly, impamvu umugabo yiswe Mr Quickly n'abasirikare ba SADC ubwo yafataga mu mwaka wa 2024, nakubwiye ko ari mu kwa 12, yarari kubabwira ati, yari gukoresha ijambo ry'icyongereza ndetse n'abacancuro bari baharababwira ati Quickly musohoke muri kino gihugu musubire iwanyu, kandi ikindi turabasaba ko mutazongera kugaruka no kuko uzahagaruka tuzamwivugana. Anarenzeho ijambo aranavuga ati ubundi usibye kuzana abacancuro nk'aba ngaba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ninde muntu wundi ubundi ni ikihe gihugu kimwe gifite ubushobozi bwo guhangana natwe, kugira ngo ubundi twebwe duhangane cyangwa se hagire uhangana natwe ni ukugenda kazana abasirikare ba OTAN b'igihugu cya OTAN, akaba ari bo bonyine gusa bahangana natwe. Ndagira ngo urabona subscribe wakande kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.